Bruh. Ujung, aing mau kerok sekaki. Karena leungeun, bra. Tot! 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 Nonton. Mana rekam? Mana sih yakin tuh gini? Kota Tor ngarantau, nanti yuk ke barudak. Rekolidai. Dulu atuh urang rekolidai mah. Nanti bilang. Oke lah, urang nyokot salin. Gila si seruntai teh. Tot, bola tuh. Berangan raya muka kota teh. Aduh, aing. Bentar, ya bawa motornya. Mang nandur tuh, apa ngajak boy deh, geura. Teh mana itu? Lu sepatu teh sabeula. Tetep mau pakai sepatu teh sabeula. LOL. Aing dulu salidai. Euy, mang tahun-tahun teu geus salidai. Ulang we sapatu meureun. Nah, munduran atuh. Bawa. Sekitar eueuh liwat, disemprot eueuh ke kamarana nya anjing dah. Mana HP? Yon, bata aing rekolidai di kita. Anjing rekolidai kemana dulu aing euy. Awana ya kudu ngoyak ini. Ini ka mana? Ayo orang holiday jeung si Utan jeung aja. Kita ajakin. Orang moe. Diam. Mangga rek pamitan. Ini ka moe. Rek karantau ka kota jin. Pokoknya aku nak mana ya? Ka kota. Atau enggak weh ya? Oh. Ayo aman. Sila jim. Ya, yo teh ani. Oh jangan semua ke ayo ya jeung ada halak mah di jalan. Selamat jim, selamat. Ada halaman Nangga surang pang bejakeunnya ka junjungan, urang surang gawe. pamit mana di rumah? Oh, urang gitu. Jim. Oh, Ada we ya. salah. Yuk, John. Oh, nya. Kang pamitan lah nya. Oh siap. Yuk. Bola anjing. Yuk. Bang. Beraninya aing sedih jeung. Jun, atuh Jun. Ya. Jun. Tah, aing mah kata lidah lah. Ayo ka mana Isya? Hot. Tuang kota euy. Tuang kotor. Jun. Ayo nya, sedana Jun. Yuk. Gara-gara Ada di jalan salah besar. Semua anjing jadi anjing belum. Ajak aing ditinggalkeun atuh si Utar. Tar, siapa ganingkeun aing. Tar. Si Sutar mah kada goblok. Oh, rek merantau. Heeh. Bro aing mau salin. Itu orang kasih jam ya. Ya, Kang Salin ya. Baik ini bikin cerita orang kena jadi diajak cerita di sini perlakuan wajib ntar mah terbaik kayak teman di sini kebetulan belum mau lagi No. Gatincak, sepelot, gatincak.
Leweh kolak cat. Don mana kane. Kolak bui, kolak sampel, kolak cau. Anjing. Kolak hijau itu mai. Wah, mantap sih. Anu ya. Nama iya. Ulang apa main? Dah ada nunu. Dah malan ulun enggak. Oh, yang saya anu nya. Aya ih hola. Kita mantap ketemu diajak banyak. Yang ki hola ih semua yang ki hola. Oh. Quân hồi năm không ấy lúc quân là hồi năm trước là đẹp bợ anh phim bợ anh ấy không biết không lắm anh thì hồi là anh Anh của nó đi. Carikan kadang Jim, tuman. Gelo tapi mana Jim? Bisa niat aing setrukin si Jono. Halo. Itu. Aing ah. Bang. Buruk atuh. Teteh. Jadi, satu golongan. Assalamualaikum. Wan. Kelantan itu kan tukang. Aduh, ya hayang. Diadu teh, kakak dipacek we, jeung dipacek. Tapi kalah teh, makan teh. Diadukeun teh. Wah menang meureun. Aya hayam teh. Melacun. Ai sih, Jim kalau campur-lacun sampurasun gitu. Anjing ieu heula nanya kuminha anjing. Ane utla omong Biru. aya namanya. Deui. Sampai Jim ka dieu. Di dia kan dia. Di dia. Di John. Jim. Ôi anh jalan anjing ngulun nih anjingnya aing mau ngobrol. Jalan. Ini apa lu doang dia? Iya Jim. Bener. Iya Jim. Iya si Jalu. Diadukeun teh. Gak dipacek deui. Iraha diaduna mah menang-menang atuh Jim ieu teh. Tidak bikang. Mau ayam mek amat. Mana ani alu ayam nuat ah. Alu Bikang. Bikang mah mau atu mau ge atu mah ari. Jauh. Mana? Iya, jadi. Oh, nah, ini udah anjing. Geser. Gitu. Oh, ngobrol sih ya, omongan anjing. Anjing bener anjing ah. Aing mau balik ka anjing. Ih, pada siapa jadi siun, itu siun. Iya, ini mah. Kami hayang mau helmet, nah hayang lebih mau anu nukan.
Yo mau ayo teh. Nah. Asli na Jim. Lo buat ngomong lah, jangan dengar, ayan. Yo mau na, kalau mi beruang, lah cok. Main nungan kalau beruang. Tapi hanya dosa. Doakeun nya. Samahan beungha. Doa gaji halal. Ya, itu ge, jelas umian we. Mantap. Pahang Jim. Aduh. Bạn nói đừng có bây giờ thì nhiều nó rồi mắt itu kita ya udah lu lagi lah Pahang Jim. Bakal Awas ya Jim. Lamun teu beungha nya anjing teu bakal beungha. tahu lah dulu lah kita ge hola dua duit Kamu pakai orang pesta. Kayak gaji kan naik, kayak tenang. ya Dengan jeung gaweana sarua balangmu. Dengan kan, hayang teh kanggo abi we nya. Kita diadukeun rumahna. ya terus anjing kan we ya pada ya pada pajak wae Adukeun deui meng. Heeh, siap. Jagoan. Dipacek wae nya teh dari kalangan teh jagoan teuing, tahu jagoan. Jim, sama lebih sepi mah yeuna. iya dulu mah ente cuma kan ente laporkan ke kita tak tahu ini nama ente malah tahu ke Cina duluan Ka Cina. Ini tabi. eta duluan cilimus nanjak Cina teh Oh, terus nanya. Dad, ini kopinya. Huh?